Ghana mrano yetitire no wo kwan bi so a sene etibia no untietia obia fa hodi so eno nti no and free 1992 nkwan from 1960 you started from 1957 as I inati nya eba ebesi buzi abreso eba limam mreso ebesi rollins mreso nya no samre no enu an yeyi mrani nya free nanso na yenim se saa niema no ebi koso enso me wogidie se obi beka se in their own wisdom no ehun se se obi mfa metete me na mo tu no mfa metete me dia ehun hia se mekwa akwa no ebi on se die enkofo eka hu sem bebe ni se no LGBTIQ omo no pese ye mo wo kwanya se sebi se asore kura na se shia dan bi na so mpe so mu chiro ma wade so se woni oba no oba enamo a sebi omo betimi asusususo mu obi antimi enyo omo hwe okay me gidi se udi kan ka se ye betimi aye mmra no bibi me gidi se mpempen so aye wo yi mmra no ehun hia se ye de yensa beka I was here for your cost about too much GH. Ne, when penny be abon punimpu, I baby dim como. Na, mamin kaka wadrin kakra. Saying na bekaya, and some more coso or my Ghana. Will be a chinesere and near bassa. The same period, and be a biano. Ghana ha, I was see who say Emra, a chichili be a biaho. Na ehun be hia se yeni enimdifo a omo nimdie ewo sede mra no e ka kire yen ene eniema a wasi etu hu anamon sebi enkofo wo other opinion se ase ye ya akansem efa LBGTU hu ensem no bebre ye ya yam out of obviously proportion we see canon ye kama na bro so dodo adenti so na nkrofobi so kase ye yaka amana broso Ghana nkrofobi say Ghana de asumdwe na Ghana ye Christian country Ghana Muslims ewum asumbebre ewum na ensem okoso no ye osom a yesom na wase ka ho asem ana se bi pefa ahodie ene hyeswa nkrofobi so ewo emra because omuzo so enya omufa ahodie na sanse mo nyina akoso recently yenya ntie ye the interviews with bro LGBTQI omo officer alleged officer na ewo kwabenya ajenga no babo tise police for akwa lock down office no enne sanse mo nyina akoso ewo man Ghana mu nyina no yenya panyi bi wo ha ye ne betwetwe nkomo na sebi previous amsrew mrano sebi mrano esie no ho nkomo ene e ba bedie papa no hwe ne dibie nso a okura sebi ye kase moral aspect obi a wo kire sebi ye nsuban ye ne ye ene ya mamre ho yi a oye kandini na ene de ye be sese ye be sa na mani nyina beto nchen na se de mra no e kire e fa mupa e fa hodi ho o si nya ne tiese obi so che so obi e gay ana so lesbian ana so bisexual ana so transgender utimi e bono yende opeso ye bia sanse man nkofo wezi ni nyina no e na ho nkomo e na ye ba bedi na ansa na no ye wo opanyi ye Mr. Joseph Ankama ewo minkenya ye ne ba betwetwe nkomo na ono ene the general secretary for global dignity forum ye ne no ba betwetwe nkomo ye oti dignity no le chese ohu se e bia ofriba hono
ensem a so high too much GH we need the above Michael me say be shem bia from your face nana na de oboa etichim camera no e ma ye DKM do 2 na bibia enye kama ewo street ni so na nkomo no ye ba be hyase ne yakoma ye me general secretary akwaba na ye busa sele no sitie ona ba akwaba eje so beti say adoma akwa bia ye boko me adoma na obi be say me fa election petition no kakra what follow kakra many dia kakra sane be ya come in so metimi akan oh okay now we shall so far and you are meeting expectations ne me kan say yenkunimdima Ghana man o ye Ghana ni a o se woni je samre enye party obedi nkunim ne de sebe asam ne nkoma no na ehia yen na mom se asomdwe bekoso atena se ne anye yi a ebi ochina nso ewo homa ye nuanu enti no me wo gidie se sunsanso bia aba no ne de ennam kwan so nia no ye be fa no wakomapam mra ye ko na yenya ye de adwen kroba ako acheche oman se ne ensem bi ba Ghana yenya ye ka bom na ye ka no wo kwan bi so no sa pepepe ne emfa enka bom so nchechire ye man no ne maso wie enkoso antena Ghana. All right, thank you. We quick one on election petitioner ekoso ewo oman Ghana say again na nsem ho ni say de obi adwen kire no eno na Mr. Joseph Ankama na adwen kire de abaho ye be call on the substantive issue ne ye she de ba be di ho enkobo LGBTQI but what you want say Esro mate ho asem. What you want say? Mate ho asem. What you want say? Na me dwumadi a me di ni nti no na oye dan a eno nso ebeba. Ama esese yetu ho na mo nti se me dwumadi no se me nim ne fa ho a na che se me dwumadi na nkasa tosin. Okay. Na me be se wo be kire odibie kakra ene wo forum ne kakra na nipa etimi ehu me be se me na me maka se wan yo me se me nkasa me wo me private life and I'm public life. Okay. And about my private life ma and I say we are me a branch will be a mensu mesuso menso nyame adumara kwa mensu mo me family. Okay. Na about majuma yemu a me teacher ni. Okay. Ochirechirefo. Okay. Enye no nso mpo me san sofo ka ho. Oh, that's nice. Me san sofo eka ho. Na woni mu nso no me san hwese nipa fa ho die ye ntoto nase. Okay. Ti enam se enti no me ye ochochoro fo ema eku a yato ne din se global dignity forum ana se obeka se ewiase nyina eku a ejina homa pepepe ye ne fa ho die. Okay. Any any say we have seen na pepepe yo any on fa ho die mo behwe se lipa ensa ebeka no ho be hia se yenkomodie ye benya nipa bi ti se wo na ye throw more light on it. LGBTI baye ekwan Ghana for fa so handle assembly to more organization saying na musihu has it been treated fair and as unfair. Me da say me say sebi me say nsema fa LGBTI hom plus baye no ka LGBTI na che say o kan nipakuo bi ma makom ho abom no efa obroni be kan mo sexual orientation ho. Okay. Kire say womo ye lesbians, omo ye gays, omo ye transgender, okay. Intersex, any nye keka ho nti no mo de plus nso aba be ka ho. Okay. You say no omo ye straight ana ye feel so omo nso omo ne ma pepepe no wo society mai sam ye susu no omo nso kura aka sa ekuo yi ho bi nti sa ekuo no ene ejina ho ma sa LGBTI+ no. Okay.
na oba yeman mu a na bokosem no ewachi kakra mate me nkwa achi bebre mesha ase efri bibi be bi ti se eye de ye bekai amnum na ye mampania dada sebi wanya ne ba bi ko nya me fa ne crazy eye atamels me penso no eniema nsemi ebobo baaye na emu anso no ye mampani so a no so we free akonya eso no empo ansa na president Mills Beko no papa president Kufuor da so ti ase no emprenso no so sorry na papa nso no so na homagye mu president Mahama ono nso emrenso no ensem no sorry na president Kufuor nso asa asori enti me ya kase oye den a ensem no ebekoso aba ebekoso ato aso nti etwa se yete nyema bi ase nti enye me won se ye interview ye president mrebi ewo Mr. Ajazira o can say it is bound, I'm quoting him, it is bound to happen. A sign says near years na ba be global village. I say ye hwe edumu so ene de esua bibi ene edumu so hwe yen so ene de esua bibi na se etikro ye wo bobi yesis tikro kwagina enkwagina mintimi nkan papa ye afa enhia enchese ba before emefandi anti no se oni obi kra anye adwen a eno no nkyere se eniema ensai ana yensai niema anti no oho na metimi de manu esisesi a okay said you can say afani afa enhia nkyese ba before emefa nkono let's just say you ben sem no so a my brief the previous government aba say sorry na etiko na sorry na etiko na enenu dey na aba o feel say ase ya jinsemu yo emi say baby ayedu no nipa ensu ehun adi hun koso a doso ena asese ye hu se Ghana na yenka ye wono akane no enye sa Ghana na na yeda so ewo sanse niema bebre asesa emi se first anka ye TV kura no wo komantam bia nipa ba ko pe na wo TV wo tia ho nyia black and white enso meno kasei ene ubeko obi adam no wo TV enye TV so kura keke abeka se bia ye tikopo seze no bia won flat screen na flat screen nso woni mbe ya adwen se any first kania anka TV bi e friend no GTV nko na ye hwe ba se me no ka say ye wo several television stations me haimani nka obi TV so by 200 TV channels e wo so enti eniema ye abokosem ana ye tibia se ne ye hihye ye mra ye hihye no en subscribe pre ya bemu esanse nkofo nso Obrunbeka has been exposed to other things. Okay. Na nkofo ye exposed to other things say omanya various choices and as omanya kwanya kudu bebre enti eno no ba na say yen so timamfo no ye hwe eniema ense say ye hwe no se ne ye nko ye hunu say ye hwe ye de aniwa kese ebe hwe se menka wo mpaninsem bia eso obi ne kosra na nase na obosa na wi afo kono na nase agudi ayira fomo kwa na nase ne hu se no ne kono ba bi kono agudi no ba bi kono ehye nase no fotom na no ne baba nso na eden ko ti ogina nase no ena se me pese me hwe foto no mu nso ase o ye sure say metimi afa bibisa mentimi mfa me sanka wagudi sa o so minim sa nso ekini enti me pese me hwem na obie foto no mu ekire no na ase nso gina ne baba nso gina nchen ti ansa na oba be hwe no say aso ma menka asem ba kwansa na wahwe foto no mu
I say photo yi ana bag ya ba behwem no I say so dim paniwa empanimfu aniwa ehwe na ehwe ohwe mu wie no papa no hu say agudie no edem na okana no tum na etire no ono afa echi esa de agudie ne bre na so epa ho chew nsema eba no ense se ohwe se menko a nyeme menko a medwen ho ense se ohwe edi aniwa kese ehwe nsem ni nya na usi jina wensi jina sebe enko yi efa emra no wow we die wabebuwe ni wasema waka die let's say wose ye hwenu in a broader aspect you can see hwenu say na obi be ka say ye hwe the moral aspect now we are na say the emra ne kan yetimi akọ ne yetimi establish yasem no eyi LBGTI kill morally is it accepted ejina nipa o kasa okay esanse me am wo ha mi esofo nti ubi sam say is morally accepted that manu ye be kasa dabi okay nanso enye me morally my moral acceptance no ena chese obi nso adi atumu say sa na ye the right way okay enu nti no ofa nipa hodo ye onipa su bebre enye yenya na sabe ye ekristofo ena enye yenya nso na ebia ye nkramofo ena enye yenya nso na ye abosomsomfo obia ni su a okura enti no umma wusu no enhye obi so na yenuma ye ekristofo okura ni mse onyankopon de yempe amaye senipa enti no se ugidie no ekire wo saade a esese de obaye bia no nye se wodo usu no ehye obi so se mema nipa no entu anamo bi se anase mo ntu anamo esan se se hu se de ususu se eye no obi ho a no nso nyema no enti obehye sa nipa no ana enti no eba moral uprightness na esno sanye obia fa no okọ oba yen Ghana man mu kura okokru ba koso a nye ofo se ye no sebe metie obi na so amomfa ncheme okọ fraframan mu a yenwan fraframan mu a em se kraman no mani je ho pa yeah me matise achem so but menim se yampa okay se okọ there been so alcohol sebe kraman ya entam kese enye no nko a okokrobo man mu a yenwe enwa but ukọ asante mu ko a na se asante a enwa yade a mi se me pe enwa pa ufa kisie nso a krobofo ebi eni nti kisie hu enso komia bebre a omaniji ebi mo epe owo pa yeah ana nini ana nanka nanso oba baby nso a oyi a yebeka se nipa ban nie enti eno no kire se edi ho adan se nipa wo su bebre enti no meme su a me wo no me fa nchekire obi na enam se nso nti no ena yenya ya kan ho abom se oman a yebetu anamon bi a obon beka se be represent yenya ya values yenya ya ideas na anamon a metu no manfa an ha obi ana manfa ntia obi fa okay echirimu ya ba di ewuda ho se eni kwan se ye di moral aspect no infringe will be right now yemra se di ankrankra bia ewo akonya se otimi ka se me pewe o hwe the general viewer Ghana for be so musu ne se se bi asa sa ade we eyi musudie oba kristofo mu a eyi musudie o konkre musumu a eye haram enti bible mu kra de Sodom and Gomorrah
eba ye no Nyankopɔn kra digya ehye won enti se yeso ema ho kwan ema saa niema no esia ejiri se asotwe kese ena bebo oman ne so to be asuru the future occurrences of young Ghanaians sa adwen no say na wisi hu no me da se ni medican akane se obi antimi nko Nyankopɔn tokwa ma no na sana me hunu se Ghana fo bebre etu agina ho se mo be gina ho ama aye Onyankopɔn na ni emetimi aka ne se eba sa LGBT rights for semna die mdi kan na niwa ye de hwe no eno na abribia no eme yentimi ntu anamo a tu ndi nam se ndi na koba na san ababe chichire ye bomodin se ye be ya hwe yie as eye human rights advocate na yentia obi enaso but you say as no twenen any dawa ye monchen enchen na me wogidi say ye beko into enomo na esese ehu se nipa bia ofa hodi eno na ye ade esese obi ati ase se medical church mo ope akawa eno no enkyere se obi nso eni akawo na emomu no ye wo mra ye de akyekere oman no already yen constitution na okomu a ye article 5 specifically 14:1 eka se Ghana ni babia wo fa hodie prekope emu na osan ekomu a yasan ye nchichemu bebre ewo yen constitution 1992 constitution ni mu enti no obia ni ho akwanya ana nipa bie ni ho emse nansia na me hwe eye videos bi lockdown ya won say na police for e dia ba hwe obi so won shed there ma men ka say police bi ni mo men ka police okay ebinum e dia ba hwe nkofo say on she nose mask asrafo bi so ebinum so de abaya den hwe udi medimanuwa penehwa nka meka se anamoyo mutu idi ayo aha se mo so mo nse ye bebu mama eden ashe mashe nanso ba mremu antisa because ye mra no emma ye police fo ho kwan se omo administer punishment ana se won na omo enkyere asotwe a ye de bema obi a won she nose mask entino emra batan no ama omo eye fa hodie prekope obi a on she nose mask no mra na san ma no fa hodie se wo police ni no china kwan se na o de befa no so wa mra na nkire se fa ba enti no eba LGBTI sin so a won so edikan wo mo fa hodie edikan first obi antimi ngin free won sem se o mo ye gay o some ye lesbian o some ye transgender o me kan ba say so obi num wi o so obi bo sebi two bra o se o ye dan o nye se Ghana for etias ye ne se emra ni dikan ma no fa hodie bi o sa ne fa hodie ne se me fa hodie no me fi se we na person ye enti no se ekoba se o wadwin mu no unhu se anamon na otu no ensini kwan na nsisusu otu mu a emrakro na san kire de esese nipa anamon otu enti no anamon otu no bi ne sen enti medical aba nansen die ya te se aye ama LGBTI ho kasa aba bebre okay yem say ye hu say ye ti say ashoma ni mi di kan eti en mi ti say say ashoma ayen fu bin mo say ye be hye wo mo be chomu fie na wo mo eye sa wo mi ti si no wa wo be hye na
eno nti na se woni akokudro kura untimi nkasa mfa LGBTI ho because obi kokasa wie pe so who ye gay who yes obi ameka sa enchire mi momuda nanso minim da obi nso ebe bia chire mi okay but eno no nya ade a ha me because the me hia me ne se Ghana for ebesua ade ade titru when am win so na yebetimi ehua enema nti obi abisa ho se ya tese obi wi bi nom bi koso wo ba bi sebe ana se bia obi a high dan edi bo tutu bra ana se yenuanu mu ya omo edi omo ho akose eye computer scammer no menye so obi a TV wo ba bi a ka se ye be kwa akose efie no ana se ye be sai omo ye be ku omo enu nti no me yensuso eye global dignity forum no yensuso adeboni bia so na enyam na me kire se we eye bone ana se we bone ana me impose me religious background nso ewo obi aso na se wo pese bibi uhu se bibi ye bone ana se nye bone wo ye man mu a na eye yen mra kunini no constitution no then e betimi a kire se anamo ya wetui ana se anamo wetui eye bone first na ye mu bikura ye nim se obi si dan na ukofa eye hama na odi kobubu dan na anka eye bone obi esi dan wo wasase wakoto se wasase na obi esi dan wo so wato asase bi no akọ na obi esi no nanka mi bi atwam ye nim wo fa wo hama na akọ kobubu dan ni nya free because eye wo se wasase enje nchenchem bebre aba ama enne no saa anamo no yentu no kwa because unim se utu saa mra na saa anamo na saa anamo na mra na ni ubedi enu nti no emri atwam kakra no police for call eko corrans obone be ka say ransack the place ekeka ne ma bubu mu bie dan no oko Rent Control Act 1963 echire pefe me wo gidie se ye police fo no nso nim sene emranete se o pese o ejeti obi kura fi dima ye wo kwan a ye fa so ehun emma asembia ebe ya somdwie kwan so enti no ena obi bese obi beka se evidence potin ben so ena ABI ye gina so editu sa anamo no evidence ben eni ye gina so editu sa anamo enti sa ne ma wenu na ye sunto awo ye society ni mu sese ye hwese ye besie na ahemfu ka se ye be hye omo no eno alone no has a basis say e betimi akọ youth because o yo hene ankofo bebre hye na se o kan sa no ne nipa baako bi na onam market na onam market a no bi tene ne nsa won so ewi na market fo nya ball emu ball chenku o se den eso aye senka ye ko bobo abrantie ni tie ye nya ne se nipa ba ko bi wo ha na onim no na oyi ni wodi munja minim no abrantie on tisa munja usie ba bono so munja mesramo mese minim ne pa onye nipa boni pa na de no so fa na we he ansa no mbe ye wo mo hwehwe wo hu ade no nipa no se we ne fa ya prepare na akasakasa kosi se esan se na obi ebegina ho edi ho adanse se mo se ne yemfa no nko police station na police station ho ko PVA no echire no hwe ma na chese no kro bia ni asem no enti se enkaniti anye yie no nya obi eka za okay yekunu kwa enu nti no
ena eba se bibi se esi ayem pre ye ho enkeka nsem bebre se ye wo bibi esese ye fa emra kwan so enti ni se nipa bi ka se ye beku omo ye be hye oma wan hwe yi a na niense se esi no akwa akosi na sebe yemfa ne se ya adwi mumpo LGBTI no yemfa mumpo se omo de omo ya adeboni yefo kura ye be pese ye bekum adeboni yefo ana ye be pese ye be hye oma na eno de ni nyi se sa no bia pese o ye nanso mribi atwam Jamestown ho baby incident here bi see here Abrantie Bako, he was lynched. He was lynched. I can't say a result in death now because it has been quite long. Man, follow up story no. And you know, I know that say yentutu ya no more year. A bedu baby no. Meaning situation or cases be and Kwalabi they have lost their education because of say how stand here you take is omuye. Sankola no ye gay. Mene nkola no bi bo enkomo. E utie nkomo na any story e behind it na che say na emfa e wo mo ho hwe. Ene me no ka say ni education in life ai basa. Nti na hwan na ma ne basa. Yes, the society. Nti no as I say society ankasa no ye kwachi ni ye hwe say send ye tu anamo no. Say society no in fact, Ghana Mrana Nkasa, 1990 kosi, baby, ni wa clearly, esteti, something say, obi a gear, yansheno, obi a gear, yambono, yamfano, enko, your friends say, enko to prison, and I say, me a man of health care, but me no ka say, send you to Yanamo, entino, so be a suspect you be care. Ebia sabi sene ma dress no ene dressing bi em fe bia sene e mranti bia ba eta bubo we ye mistake no akobo so no obi hu a wasoro akobone wasum na se obi hu na se o decide say wu ye bia e wo kwan so a tie moa one we ya eno it will result in your death na ye be sense say Christopher ye nkramofo ye tradition so for nipa no egu bia ya kuma ebeto yen yemana we a multi-million question say you feel say womo omoye gay ana lesbian ana transgender ye fa na LGBTI said ye nyina ye de ya no esi won so se de mo ye no enye yim se ho se sebi producer se nipa no enam so se o si nipa ne ahia no ye munu nkunu enti ukuna na onfaso de no na wanya na now Mr. Joe me pese ye hwe ade we se sisia no den na se wo ye Ghanaian wo betimi de ho atoso se okay eniema wei na de ho toso a nyine betina so biem ya din kakra nyenti ya din no o hwe presidency bi ma akokoso a na Ghana fo enya tolerance we be ka say ahohyeso a ebe din say ebenya bibia ide ho ebeto so na oman mu no de obetimi de ho atoso nko a betimi atwitwa age wo no eyemra no enti se mra na wo de ho toso a betimi atwitwa age wo no se wo e de mra hye wo nsem na wotu anamon bia da foforo no ekotia wa obesu afresa amra kro na enti asema emu din enti no matter what no Ghana no enye mabetisu enye ditu anamon enye se me mina me ye police ni penny ena ye ditu mina me president ni ditu anamon ana mina me swa enye ditu anamon bibie ni no mra no ena ye refer oboni be ka say we refer to so reference point will be biem no mra
enti se ne medi kan ye no se san krofo wanya emrana antai wachi na wakosai obi dan mu wakwako ransake ana toto niema aye ne basa se nipa no kase me de wo be court for unlawful entry and causing loss to me obenya nyina so bebre obetimi eteki aban no on se emra no kase be ye adwuma aban no ankasa ho beche no but the sense say ye man mu ayewo asem bi e kan so obi ani aban kokota odibim enti no na won se na nsem na bi akọ tra enti no se enne ko against nua bia ese so hwe se meka no se ne ete o kan no nkire se onini na ye sa ade ana se o penasema ana se o tan no baby eye de emra no echire eno no enti emra no emma kwanya bia se sebi obi eye LGBT class ana oye into homosexual obi ambro no obi mbona sum obi nkasa kasafi bi enti ano the western betimi aye no se obeka se mehwe se na nipa yi enante a mempe or the ha yeman intimidate court na court mfam mrebi ewo ye mrenu enka se ene ye chinipa na ye den ato enti no until say ebia Ghana nya be na adwen se ye tintim mrebi se ye obi chiachia no kakra bi ache so oye gay ye mfa ni ntuma eche se untimi nye nipa bia entutu nipa bia nya ne basa sa na Mr. Joe we make say what is all our countries now they stated it clear they don't need these people yeah they will kill you don't know it mean say bia na obi besie yewo bibia ye friend no political will okay ekrobia ne de ope oko arabi for na sebe won watimi atoto won niam yie meka won atoto won niam yie a won atoto won niam yie wo kwan bi so a sebe won kopa obi chawo na wo didi okay enti eye omo oil sika no mo no nso eso ena ho no untimi mfa wonsa mo sika mu keke ense no omo nso wo mo esinto omo ankasa ba omo fa ho di a ene Ghana ya nyema bebro ha ebi wa hwe oba bi no anhwe ni yie kura eche ni we chati endinka Ghana fo bebre wo Arab countries yanke etwitwo mu ti dada etwitwa se ne ye mu bi ehwe hu ma ebetumi ahwe ne sa no obi ya chewe twauti na enti esono man bia ne mra wa hyehyɛ omno ma decide say samre say ne be hyehyɛ no mo nkopa obi a chew say wo ma no sika but ubaye maimu ha ye mayen dase ye mayen dase abra no wa man kwasu enti yen budget ye funding no about me ha mani ka 40% there if you amana ni na den eba enti se me ma wo sika me sika so me kire o de sese o ye den enti emra ye da so koso nge ne ye ombe kire yen se ne ye niema nanso de me pese me kan se empo emra na abrofu yi embeji hini wa ha bebre no ana se omo enfam hu rewra ye niema ana sa LG TBN te ho asem kura no Ghana mra no ye chichire no wo kwan bi so a se ne etibia no untietia obia fa ho di so enu nti no and free 1992 from 1960 you started from 1957 as I inati nya eba ebesi buzi abreso eba limam reso ebesi rollins mreso nya no samre no enu an yeyi mrani nya free nanso na yenim se sa niema no ebi koso enso
me wogidie say obi beka say in their own wisdom no ehun say se obi mfa metete me na mo tu no mfa metete me dia ehun hia say me kwa ha no ebi on say die enkofo eka hu sem bebe ni say se no LGBTIQ omo no pese ye mo wo kwanya say sebi se asore kura na se sia dan bi na so mpe so mu kire ma wade so se woni oba no oba enamo a sebi omo betimi asusususo mu obi antimi enyo omo hwe okay me gidi se udi kan ka se ye betimi aye mmra no bibi me gidi se mpempen so aye wo yi mmra no ehu hia se ye de yensa beka yesan se mmra no ama provisions nya eboa na yebo bia ho ban se ne ete na enkrofo enhye da na amanmufo enhye da ntinye ma biase yewo enyema mienu a ekoso wo biase mu ebedi ni edi kan no eye wonu ma wo ka se mopeo mumpeo mumfa mra bi enhye eye mmram ekire se yebema nkwan ama LGBT4 no kill no I no plus no phone nya nso ne wuye bia no omotimi nso aye ebi ni se ne okan esese won nso timi ware esese omo nso etimi eko military eyi omho di pefe se yenge se ne ete ye pese ye koha ye pese ye koha ye pese ye koha ni agitum no timi ye koha otimi ka se me ye enu ye efa baako ena efa baako enu ni se anti-human rights groups no baako hwehwe saa de we okay ena de meme ejina eti no ese mentan saa nipa no ena menso a menka se me ye bibi aboa no se na adwuma no ye no entena wana asem ye na subante no me pese ye nye bibi na ye njintum ewa ha nti ogbon beka say I'm neither for nor against that person na mom no de me hwe ne se wo bibia ya o pese o fo so nipa ne ye bibia wani nje ho a fafamra kwan so mra ndi se momma na wo oman mu no se momma tintim se yempe gay for ewo oman mu se omo benya omo office so omo benya se eno no ye emra no oman no mra ne eka efa ho entino se o distinguish between these two right approach na na obehu no clear sene ete entina make us se campaign ne bi ko Angola me ne o kase ya Angola dia she omo emrem se yema won kwan se wo pese o warrior o pese o yese ya o South Africa o ma ho kwan wow on dia shem omo mrem se wo pese mo warrior obi ansim ho kwan mutimi eye ne ho pe ena ye wo aman bi mu nso a omo de omo se yema mo ho kwan se mo nware na mo ye nya wo hwe ye ntia wo fa ho di so ye nya wo sa but ye ntintim mre bia ye ma sa kwanya no ene ye wo third one no omo de omo se ye de mre shem na ye si hu kwan ye mpese ye be hu anim e wa nti three categories no baako US South Africa one mom ke Britain Congo Ministry of Congo is Congo part anyway Sanomati okay into no sama ni de wodi ashim ama wo hu clear say yam pese obekum obi okay yam pese ubiti obi ata obi ana owo hu kwan so otimi frɛ no hu say oyege ana ye wo second group na medi kan no say omo de yenka ho asem ye mfa bibia mra bia nya den enhyem na emom no nye wo ye no emfa me ho nye opese o ye bia no wo awasem pa na emom no membe ye bibia ntia ebe offend me
any all last group na Arab countries na especially on the shame we say we dia ebeku enti no sa categories na uhwemu at this moment Ghana my den pa na yepe yen so yepe say ye kan wono ma mo say ye de behim mate say ye parliamentarians bi mo call for religious leaders bi mo call say yen fan shem na o ya o ni e chew say o ye we ya mra no say na ni ube den ebidi na me bisa me ho say ye course akwan na so obi so ye gay na say watch no so ye gay into watch no now they no go to prison no so nja ya dem pa na obetimi aye no e prison afekwa na omo prison afekwa na obeboa kra no na ye ne kese so what yes we say e allege say prison so no kra no e bi fan comfort wo no na de mani ye when say you see say baby a ye ko no ye pese wo pese o chinchim nipa nensa ono so bepe kwan bia so ono so bepe say obesane no nipa bia resist time sani advocacy eba desi amate yentintimra ewo nsunsuanso bebre na menye sure so say yen so ye pese baby a yen society ne do no ye pese ye de mra bi be hyem say ye ma omo kwa so dem a yen ware omo ukọ we ya ye ma omo kwan from ho sani opa utimi ware oba utimi ware bema menye sure say no so na Ghana for e den epe enti na medi kan say me hu ni say mra wo ho sisi ya no ma obia aboase to san say ye de ye adwuma unkoku obi unkohwe obi say san say wo hu say oye ki wo mo abi na wo pese wo de boa so nipa no mo ma akwanya ho so de boa no wo de boa nipa na na so no say da bi me nso medium ni ana me pese me bi say obi wa ojitum so say onye gay no se gay ni nso ba wo no ka say chenchen opewo me pese obeye gay ya say na wo be fa so be fa enu ntino ene hia say yewo nkramofo a wabeda ne Kristofo ene yewo Kristofo a wabeda ne Kristofo but nini aye ensema obeka ene approach enye ohwe enye se entino esese baby a yedu no ye hu se ya nhwe se ne ensem no ko yi a ebeye yen se ye si anokwan but enye anu mum na ye si ne ye mum ne se ye ka obi e fa ahodie ahye na o ka obi fa ho edi ahye no kwan bi obefa so a obede bi no obefa so people say kofoi no say be katumi sika onu obi enti we are using that to influence the system and until nkofo authority because ye mo kwan a wan we be bu afa nipa so and so nipa ho kire nipa so na say me share me ni obi no so igi before me anu pay bia $100,000 na me fa wo meka yi ko na ye nantia bigini se sai ko keshi ni beni petirim do na o metwe nipa do na edwom e ba sa so a na e jemeshi no so so I believe say na e sutwa ansa e ka se me pese me bisa se sene ye wo one more ye perceive omo say omo ye gay you should perceive because hanya de kura obi baba say me ye gay sene environment no ethic because say microphone you omo home who so these people are lesbians and gays minim alleged ministers but obi nchire me minister ba akope you can say it's alleged it is alleged na sa eye nkrofo yi ye ka say omo ye gay so omo wo sika se dan ye nti ye ni wo mu nso omo nye gay omo so wo sika bebre ana and this argument is neither here nor there say yen so ye wo sika na che say wo mfa yen mu so ye wo sika na ye mfa moa wo mo zuhia moa enti no
yes buy no say then or say love your neighbor as yourself. Do good unto others. Enti odo de di hene. Enti say una a group of people. Now almost say omo be kire odo a ye wo nipa bi ma asoro dem we free asoro dem because so call asoro no nkofo sase ebu ne enimtia na ensanvrefo na se ne nkofo hwehwe nenim kura because obi anim se ensan pa na wa energy se enya de obanum sabi enimti ema eba ne sa no ne rekoye na ne rekoye no oye se odosan ko baby a ofi eba no ti osan ko ne nsanwe bia no okodu ono ehusie de no nye ni ji so ko wasan ba be kan ya na kan mama ni bi na on shase ye mo chere no do nti ma na ni ji ye na osan ka no ka se na me ka se me ko baby a nka e be chere mi odo na me nim se baby a me wo no odo ho chen baby a me ko ye no nti etutufo bebre Christopher yesi ye wo sika yesi ye Christo ni sika won nsam no obi san say den na ye de eye enti so bi ka say se gay for ebinumo nkompanimfo bi musika won nsam eno mo de ma gay for as say enso ebi say ho question say den na ye nye as a society obi ye minister ni ba ko obeko ni fie na ne cars ewo so no enye 20 area x they say me cars yi bi ne car owo no current registration 2021 ni yenche me nam krom na mitria me ba che tiefo me car ye x o x kitima x inti eto de bikura me hwe me car na ma san hwe ni bi na me bisa no say inti 2013 cars afine 2014 cars no afine they say woman who one who two dodo na ye 2018 19 21 and you know sika wo oman say ampase sa niema we ehia ya ehun hia say ye bebuo ye nua ehun ehia say ye de aba ebebo ye nua esan so bekum akọ na bimu ye enwo faase no mo ebinum sebe yekunu kitwa no mo yekunu mpanimfo no mo bisu ye ma enti se sebe nka ye oba menim se me kan sa asem obi beka se tofia kwa me ba me ntimi nwura wo mu dal sebe sa go fenyi aso go fo na wo sebe obi aba sa asisunu ya ntro ne sebe ne mo maso se odi ebeye ya me no ka se me wo nkofo a won timi aban me aka so se netibia se na me den ni wo na me pese me bisa etiefo ni ahwefo se obi betimi aba won nkyempo aba be ka se tibia se na me den ni wo ma na sense mo ye kan de me se me so se me ba enti no ama ya pom sa na meka ya pom na se Yesu ampo yen a mpato fa che me se me ya dane sofo a orebi se entiase no si me se Yesu ampo wa aden na yenso ye bepo obi fufuro enu nti no esesi ehun se bibisa ekoso a na society esesi bibisa ehun se yen anam otu no den na ye epia omo nti no krowo de o kam ekwan bi so enso mi mfa ni nyia ma no krowo mu se esesi ebi wo bi pese onya visa openi nia eka no ho se ko yenye se ye wo se so o ko mazia esan se omo no afa esi gina first one na me kan aye no omo ho no de obi a se mfa me ho o pese o ye ogi aye de obeye mfa ho me so me de ono omo bonkomo omo sere omo ko enti no oho ya accommodation accommodate enti ye hu se ye tieti obi a fa ho de a they are ready to what accept enti bebre young for no mkan tibo ma so ko yenye no ma rupa ko embassy akwa eden akwa visa okay kana no left sec na okwa oye eno no obi antimi ensini kwa bond bra na onya di obenya wia obaga na ye wanwan ne se yan ne bekwa kokotokoto boga waba
ye mo akwaba nanso ye refi say ni etietia nkofo bi fa ho de no na ma sa nipa na akwanya ma ne ko abrochi nso obeba no na ye kotokoto no na Mr. Joseph on say ye nyina de aso beto fomu a ya ye say ye ntiasiem eni ehunu ya koye say sa ni ye eye sunsunfin anase honhom bi ena beni paso ema ne ye saa eni ntino se we ma ho kwan a se ye ya ma ho kwan ma sunsunfin eni sunsun boni afọ man sa ne ma no o ti a wo gine sei yo me da sibiem senem di kan no eso aniwa a wo de hwe okay se me yesofo a aniwa am de behwe nti se yesofo even se yesofo a aniwa be na de behwe me person me discuss me personal opinion the brain okay na emom no se o kan fia definitely no e be philosopher angle na aba but as I say me to obia no ensi bone but there are a lot of factors a kabom emma society halfway eba LGBT my a lot of research afa ho we di kan no eba medical la abofo no kire say chromosomes binmunti ebimu ni female estrogens no okay nunti no abanis aninti no male dominant testosterone no na edi ehimu ebi ate so oba mu enti no ye ne niam ti se bema enum na yen society fu ankasa ne ye boa creativity ani ashase ani omo esan ekun because yen ani ashase say we your barberma we your barberma kojo besia kwame we na ye bewie no na fe yasan eni sankofo na ekun yempa adan ne ashase efrefre kojo besia na tese medically no me enam di kan me personal opinion no different me person me kan so much me person me stand by what my organization but we my personal opinion because oba first ni enhu sani ma no bebre but emra ya shasi edi obroni saadi ebra ya shasi edi ketchup ene sa enema no pizza ni eyi ssc enema de ssc enhu say it is bound to come and internet saying you be obi ni bi wa nensa adane 5 yes your by 4 bi na aye and internet obehu obi diabetes na ba ya wi bebrementi enam say no affect nyema bebre se ne enka ye bobre no in growth entino sa nyema ni bi eba na ba obi besie se wo se o ye o man na ompa kwan ben na obetimi afa so aye den aboni sa nkofo ye se obekun nipa na omwa sa nipa no kwan akwanya bia so nanso odi esi wani so se nipa yi mesesa ne debrem ema na hu se mra wo oman mu ni ashase de ma disa nipa yi achi enti medically nankasa no ye wo kwan bebre so yetimi correct say or shortage of estrogen na yetimi eboa wo sa kwan so na eba senior kind societal creation na ye criticize environment no kojobesia ni we ama obi benyi no huni so ye more female than na sani power no what the best 15 years creating nipa no o pese o de 1 year essence ne or year from ebe to another gender from 15 years back to 1 year na enunti no sa senior nipa ehu LGBTI no obi wo ha o ye ne den a o se se na misu ete ontimi enye ne hwe ono no standard why then we take it eno no
won't me ensesa nipa se obi wo se mempe mori aduane wo de mori aduane kosi ni table so a wan hwa a obehaw obepra enti no so obi eyese ni su anywhere wo ye ni sa ana obi nso ha ofiri ni pemota so obi na molesting me and I may go into this way and yeah homosexuality nkwa for example brand premier bra no ne say for abofo no kan slay going out there but you dey prestige do na prestige da entino adie nim honum papa entino be fa ne za entino prostitution say no obu a otie ni background story a or say enya ade a na ne pese okọ nti onu afri ni pem se me pese me fia ekwa ena se nipa no emfri nipa mu so okwa ena me di kan bisa ni den pa na obetimi aye se nti enu nti oman Ghana ye bekum sa nipa no ye bebro no ye behwe no ana enti no niama we na sese ye ti ase ye ti sa ensem we ase sane ye approach eno no ye be approach no wo kwan foforo so abeboa ama ye nyia ya tutu niama yie na ma ne ye mpese ye behu no e bia ye hu na emom nso ye ntietia obi nso efa ho abshafo yani Mr. Joseph Ankama and I am twitwin komo ono and the General Secretary for Global Dignity Forum ye ankwankwa dwumaku a sha banse na wo mobo eye nipa ene ne fa hodie ehodawu ne ono ene ne twitwin enkomo so hwe your setup na you are just feeling the natural breeze mahaye wono de utimi se bibia eye kama environment me very serene na yene no atwitwe enkomo ya bane naso ene ne twitwe komo haye too much gh na ensem no watie se de ensem no esi ko se nipa bia no etwase unya ufa ahodie na fa ahodie no soso no eni kwan se obi edi wono no eniema ote ase e de be hye wo so sada wono na eye Global Dignity Forum sada wono ene wo mebo dane da nyina se emma no se de emma no e kafa obi bia ho no wa wo hwe me no we fa ahodi we soso we wo fa ahodi e we ankama soso e wo ne fa ahodi enti fa ahodi no se obi a wo ne fa ahodi a fa ahodi ne se na wo pese wo nua de on fa ne fa ahodi no nkomo twetwe e na ye twetwe na baby ye duro no ye bi bisa ko se make akra bi ye twa mu no e ya gbe se ye de eye curriculum bi e ba to eye ye nkola a na wo mu ewo the lower primary na ye nkoketi eye curriculum bi e dia kire o se de be ya o mu so betimi ni o mu fa ahodi na sa ni ma we nyina sa be lead to is assumed and now is alleged sabe lead to sa LGBTI fa ahodi se akwala so no se e no mi fi se sebi ni bi gaya utimi nsi ho kwan we se me lesbian anti mi nsi ho kwan se mpo se pese me ni aboa da se producer utimi nsi ho kwan sanse me bebisa e na de tosu bi nso so e se na se bebisa na se sa ni ye ma ho kwan emma ye tosu abehu dewu anase ye free system owa kama so we be kaya me go fi ayi initials bi o de ma sa curriculum na komode eba eye enkwala adesuam ewo man Ghana mu no sem so ko jaba ya eye nsem bibli enya ne say government and I said the Parliament of Ghana ahodi sa policy no sansem no eba ye no na hwe nne does it have any link me da say me say se ne me di kan ye no ni nya gina da bia enya nsika efiri
na ye di ye nnwuma nyina wo oman mu ye ma ye muso a ye nuanu mo wo amanoni ya na ekosere omo na wa man kakra na de aba ba ye se meka se Ghana fo nyame anya adwen na obia bosome obia fa ne sika ye 100 cedis nto ho ne mfa nhwe eye so na ye ya si for asase tweme wabo so na esan say yentimi nye sacrifices no na sacrifices no so yentimi nye enam say yenhu yempanimfo no so say omo ye sacrifices no intimate say eye omanpani emrebi covid by no so the allowance ache no me say anamontu binmu say ne yepese yehu enti no say yetimi take steps a ebetimi reserve income na ye stages no ye say yan fa ya no into biso man say ye pe asoman no na ye betimi aye die ye susu say we na ye nipa fa ho die mmra no enti yan fa we enye adwuma no eno na obintimi mbeka bibi foforo enye den enkyere ye na so ba bia oman ekọ ebia obesan abo mitepi na wadi ho adanse but ba bia oman ye ko ba bia bedu baby no ye bibia ye beye oman mu no gise abrofo yi ebe so yasene esan se wo ye debt to GDP enye politics wa ena enye aban ho asem na America from independence no ya nhyehyɛ ye nyeme yie papa enti abribia ye bo bosia na ato akoso aba bedum pempen so bia se uyi aban wi friwa aban fufuro bia ode ne beba no enka me ya se won so ba ko bosia ya be yo man enti ya gye atum se oman se ya gye emu atum bia na je se bia ye national sector budget then ye free ho eneba enti wo ba asema na wo kan asema ye chacha ni mana wonza asan kwa ba ye eba ya educational curriculum current NTC licensure NTC teaching National Teaching Council licensure exams here am ko amale every echi eba ni ye gina say education some aspect be teacher say teacher for in kan ko beba na ye shechi pan say we say yan fasa mre yan tutu sa ni ma wo sa kwan so ye teacher for yan say yo ma be do bi no every anya bi om dis ka be kwa ye bi Since you need choice. since you need choice na say ye no so ye pese ye Ekoso aje no enti na me no ka say Ekoso we teaching na say wan ko ye license ya exams you can't call yourself a teacher. ni wa na wa ko school ni aye training college ni wo bibi kura ye friend confirmation 1 year we CS and over be confirmation ni school exactly na ya ba ni we come ma chira de pe enti no saa niema ni nyia no na nka wo ho nanso esan se obi di bibia ba no esese ye gitum enti me no ka sei saa enye yo a wo kan a ya twentwen asan no ya boy ho modin a ne atwen asan ba bedu ba bi ni se sika ne ma we ho den hwe a enye yi esese o san kofa ebeto oman mu enti e ba curriculum no ho no mbe start a kire saa eniema we ni mu ena eba ne saa nso a ebe run through the system enti ye ha necessary ye hwese den na yempe den ye pe yempa enye ntokwa yempa enye aba dialogue eye kasa ya ye nipa no o ye ntimi emamo enye se emumu nso ye ntia obia fa hodi na se kasa ye nipa to kasa na ya ntutu ye nyama ya ene o kase o koye dormitories ewo secondary senior high schools obekono ebu ha na bed sharing kra abem me was secondary school no edu ba bi esan say bed no
be a short into no akɔpɛkye wadanfo bi ona no nya ɛda empa ba ko so say nya your tendency any nipa ne person go into that but because of that no going system na kasa no ehia to baby me di sika brew over nya wo pa one here only choice be as obefa because ye ni nti yemfa nhye yetimu say so far as say your cost wa di sika ewo amanone ne dia bo ebedu baby no em say bi na ya nte na ado ase papa no say so far as your cost wa ji won esika ne die omo say omo di omo ni ehwe mpaniwa niwa omo di mpaniwa aniwa hwuma omo hu say sa LGBT nipa fa di yakopɛ ɛsɛ sɛ hyɛm mu di obi a yɛ no ɛsɛ sɛ ɔno nso etimi ɛyɛ bi yakopɛ ɛno no ɛwɔ ɛhɔ ɛna yɛn nso yɛwɔ yɛn side no sɛ menyɛ sure sɛ Ghana mmerani ni bia bɛka sɛ yɛn bo obi ana yɛn kum obi enti subtly no deɛ yɛn yɛagye atom ne sɛ obi bɛyɛ ne bibi wɔ ne dɛm a ɛmfa me ho obi enne ne yire ewo ne dem a ne kunu wo ne dem a emfa me ho de omo beye yen because provider say MP ye nipa ne make sure bibia nti sa na akoso Ghana maimu dada enu nti na sese no ho ba asem because ye nipa bi mu say sese no obi e de aba abonten anya office kra but enu nso na muntu a kwan a wo mo fa so no mo titietia obi fa ho die ho se wo mpe no kwan a wo fa so a wo de ani obi enu tietia ne fa ho die so na sa LGBT a no timi be hu dawu se me de me pese be be hu dawu ma Ghana fo wiase nyina tese me boaboa doma no se eko bi a ye de ye se ege sa ni ma wo etu na ma ho kwan sa yo mom ye obi antwema no nsi bone na mom no de mra ne sie ni ye ni mra potin bia ebeka se obi ntimi nkasa mfa me gina me kasafa LGBT emma bia potini wa ebeka se esi okwan enu ntina oti so obi ka ho asema ontimi ensore pepese makobo ana makohwe enti no se emma potin bi ewo ho a na wo nima ni esese o ye ni se nipa na o kan se bi ni kaunwa ma mi musa asimu se obi ewo ho kwan se wotimi ebo sebi LGBT ho de obi ana okay yo me da se enti no se ne me di kan chichi mu no se o de yen culture ana se yen su ni e bo se mi ano se de essence yo kasa bi bra wo bedwemu a yentimi enka essence yen background ana culture bi dey free okay eba na emu se ba mu a obi entimi enshi obi tina me kan kwa se wo yi se ka se bi na asem fi egu ho a ana asem enim me ka eto so a wo ho kwan se wo de me ekogina emra deformation of character yes emra dibra na yema me twensan pa ho chow ebi wo kura me san tua musika ema enti so obi can be bisa yemra ne che say we have the freedom of speech asem bi etimi free wano ba no timi ebie wano ka the only thing emra ne san can say you should be responsible for whatever you say enti say ensema obeka no etia emra ne dia ehun say because emra na ka say entieti obi found in kansem fi engu obi eso enti no say asema wo ka no se bema efie gu obi ebema obi akotibia bi ma ede adwendwen ne oye ne ebeto no so dia na so hu say emra no ebetimi ni wa eden edi enti so obi ebo ni LGBT campaign
say mmara yemra Ghana for wo idea menye hu ye ebia na bi wo menye hu bia I say Debbie wa bi no office a obo say bia and said that anyhow. Okay. Eti ye fe say police firm ko to ajenga no office emma ho kwa so mtimi kutu a emra no emma ho kwan but ewo kwan a ye fa so e den etu miti no de course wo you know menim ye facts ni ya mintimi enchire de e course wo but so police ni ebetimi akwa injiti obia this one from the court to be able to carry out that eviction. Oh, okay. Then say what's a police no omo kotu no so omo tumi kotu mu a this emra Supreme Court and I say any court of jurisdiction bia ebetimi amomo let say omonye na mo fanko na mo konko ekokrusi no ba yes omo tumi for me pe and if you are going to me for me so kwa kotu okay today so if you what you mean say me feel na what behind na the office let me say yesua niema bebre ti yesua ebe ya the befa wo kakra e bebre no that say if you run we asisa ne niema gu abonten ni we emra ne ma ho kwan say if you rap so otu obia yen rent go at no let's say obama nipa no America no oso me be miensa no de siesie ne ho na no produ ona se otu bia o famra no enhye wonsam exercise it no eno so your due process assess o fa so na o ko ehu rent control officials they will investigate the process police ni will take stock of eniema what dan mu answer na wetimi ye no kra yi a so make provision say goods edible say eniema say say obejodo eno anu enti kosi say yetimi a 7 nipa no notice about the action eno echire no wentimi anye ho bia no na ohun so ho enti yen sori prekope ni aka say yetu nipa na sa pepepe na ye offices nso sa pepepe na emra ebo ban enti no say ye suspect say bibi say ye wo mra ye faso enti minim ye say that e course e wo kwabenya no but say am passe police for eko sisa eko tuwa images bi enenam soldier na untimi trase images be but e bi enenam we na say niam bi gugu o say sa dan mu dia ene ene che say bibi etochi kakra. All right na we tochi kakra che de ko twetwe no edeba na wie ye na sem kakra ye be koso na ye de sem no abawi ye ne say akwenda so na obi namwa na wo say wo ye gay and so we lesbian and say all these identity ni bia ye betimi ni sankofo no elivu na ensem wo koso o social media we share human rights na ye betimi e relate wo na yina ya tena so bi that's it. Sabi, me as a global dignity forum secretary no mintimi nchire Ghana for nia wonye ana menso mintimi enkasa se mefua ana memfua ana montuo bi a nipa bi eye but the hear me titru ni se esese yema obia fa hodie eda baby esese eda na so bia respect eni nyonko efa hodie a em se sene anamo ebetu no ebe sonko ye wo emra ewo oman ni mu se
afanumia betimi atena sidin ya no bia etimi ehun se aha na Ghana for yen position ewo se na yete yen Ghana for de yenim gay na ye de yempe gay insem but enye aba enye sitan enye wei enti se na ye pede a na esese yehun se emra se na ye de ye den adwuma. Apart from that no kwan bia fufo bia ni wa obetimi aka se mempe we anase mepe we mepese nipa we yese anase mpese nipa we eyese nti me de me ho edaye emfato na we enye global dignity position we ye me position as osofo obi beka se me personal conviction nti no enye Mishra oyegi our mission. Eso se bi e paso oyegi. E pa ma so so oyegi amono. Se mi won chechire bi a me chechire na me se me boa no a. E letimi ama na fi tibia wo mu akọ tibia a me mani bade ho a me chechire. Batanya ade a me ka se nipa no e pam no firi ma so dem mo e dem. Esa se ye yi obi a kuku mu asem a kire a nka womo mugu ebi asoro dem no minim se ebi ebo adwaman ebi eno monsa ebi eye enyema bebre a me chiro sem no e kire me se ma menye enti no enam se enti no weyi mugu ya esa se me na ebi metimi aye ni se asudi a eye Yesu Kristo metimi ediso na ma chire nipa no kwan no na ma kire won edo enti so obi fa me afutu na enye position of blood funa ni emekan mumni se yen kire na yen twa mo emben yen na se ebia se ye won se ebia ebetimi asakra but se anye za ye etini se ye bekoso apamo efri yen kyen na fetu on ba sha so awo esuma se a obi a nye den ye utie ye se we na ye this also impede bia na ye mami wari Jesus e pese o wari akosia na unim no nso na se oba no na ene nam a eno nso den na obeka afa ho enti no yenhwe kwan ye fa so ni ye sebi homosexual for ADD atentam yenhwe mo mben mo yenkyere odo na mi wogidi se no mbabo ahoman abusha for some are so interesting na mi gidi se enkomo twitwi ya mwenya jina so the own kasa de do na talk about legal rights and then the legal rights na bibia etime so Kristo ni na wo se on pese ofoa eye ginsem so a gidi se ohu so bi kobo ni mo a wo de trust am na titi ye beje eye ura ni sema twatwo na ye de dwumadi no abawiye ura ka wo de wa bi se picture bi twatwo e be tuja ga ma ye ne de se ni di kan no me ka masise mama ya we na yam fan church ensem na me pa cho ti human rights a me manage which me ka say no human right for there no human right for there me o ka say so bi ko nso he mu sisi a police ni bi bo bi asuma ye ti obi tumu a human right for ya na be from na den na mo ka efa ewe ho na so ekoba eye homosexual na se ye kasa kompe eti ye na mo ye bi mo support me so mo busia se ye bi awo busia me family eno ti no enye se sebe me so so ya so na mo emra me se ye bi ye na yen beautiful ye position ni se yen tai homosexual for ena yen ka se ye fuade omo ye no so
yen de Kenya and say as a human rights organization they say yemma obi anya ne fa hodie se ususu se nipa ne tu anamon bi a enye etia omamra na ese se ye fa omra Ghana 1992 constitution so ede eye adwuma na de ye pe no yensa aka chense ye de aba ye de sikan ye de etuo ene niema se eno anya de ebeboa ye nti we ya disuade a me pese ye besua me da obi bia ase obi a otie yen me da ye FC ase me da me president ase ena me da ye nua so a ene cameraman na wama ya kwenya ase alright abishafo ahani ebe nkomo twetwere nyina ebesie na migiri se asem no de wankasa watbi no fa na ase kese ma miankasa mi officer watch your tank convener osaye founder kofa ba bibia okoetsa ajafo yapia nyamisha pa we jakese we komaiche orishia 101 na yetimi edi nkomo aha na bi nkomo twetwe no beba na wie ye mbi do obofo Michael me si wuhia ne abonten na apeso frame woni ma utu aframe fie sana na DKM omo anwoma nkofo sika ekamu no ono nso ene boa ma eye me camera no bibia eye kama we hwa ye on the mountains na ye twetwe nkomo no from an bibia eye digital too much GH I'm sure for you're right. Yeah, what the fuck?